Hello, hello, nilari ko ade. Do mahagani ni pamalu sa koweda. Bakala ko America wini duweda la no witi sikhi no. Do aweni keweda part A mono aku terku la abaka weda aweni America chikota tuta tota blur pamano. Do taninya ini pakamalu weda part B no aku kikuduku do kikuduku ni kami wera bakada system of government no padu atas holo rela tala ko Amerika bu no da sito yete ni sili be me o da weni sikwala te no me to o bada te do kana nyon ni lo ta da weni sikatu ni lo mana da fla kipla la klani da taniya ne bakistar hoy dala weni no it is no part B system of government system ni keweda ki go da solo ta no of government ni mi weda padur phu no padu ata solo re lo ta no mi de mi padu ki go la ko America bu no it is name one branch or part of the government no it is ni te weda no name ni te weda te ko tho mi te pya mo no name one branch no one branch ni ade ka branch ni ke weda ade or part of the government or ni me part ni I guess it go weda dito aku mo no of the government padu no government ni ke padu aku tani weni te weda no ko tho weda padu ade the ka me aku the ka no do sia ni ko America ni padu ni ade ni o weda khukla ni third day mo no three branches mo no la mi weda legislative executive the judicial no do phe phe la libu ni no me kwa la ka bli pa lui ni ne ki weda ta si sa phani ni akwela ni na ni o weda khupla mo no na ke na ba ko ro ni ta khala ter kha ni congress ni ake weda padur phu no congress ni ake padur phu congress ni ake weda apa hueda de senate when ni house representative no ke weda padur phu congress kipla plan ni legislative ni ake wedaပဒုအဒေတခါလာဒီဥထဝဒတသုတသောနော် legislative ဘလသခါခါနေ president နေကိုခုနေအကေဝရအဝတကေဝရပဒုတကေဝရပဒုအထဆောလရဲလာတာအဒေတခါအကေဝရလာအကူရခါဗမ်နခုလာဝပခုဝဒလာ executive အကလာမနော် executive နေကေဝရပဒုအဒေတခါလာအဟီဝဒဟီဝမနော်ဒီတော့ကရတာဆိုတာသောတာဘလလာဝဲနေ congress ဒီဥထဝဲနေနော် executive နေဝဲဟီဝီဝဒီမလော်တီဝဲလာတာဘလခါနေဒီတော့ဝဲဆိုင်လောဝဲတာဘလခါလကကေထဝဲတာတဘလလတီခါဒလာဝဲနေမလော်တီဝဲတာလပကွာဒမပေါ်ထွဲမနော်ဟိုတနေ executive နေကေဝဲတာ president เนี่ยปะคุดาและ executive อักลามเนาะเกวดาအခုมเนาะอดูกเตนี่ the courts เนาะกัวบลอนี่เกวดาปดูအခုတခါစီเนาะบลอนี่ judicial นี่ senior party အဒေมเนาะ judicial senior party ดอยกะพะပြိုင်ตวเนาะ name one branch or part of the government ကိုထောပဒူအဒီတခါမီတမီအကူတခါတကီဒနီ congress ပဒူတဖူ legislative အဒီလဒီအိုထတာသုတသော president ကိုခု executive ပဒူအဒီလဟီဝီဝ the court block judicial senior party ဒီတော့ ဖဲလာဘချင်းကပကွေဝဒအမေရိကတသုတသောတဘလဝဒီအိုထောဝဒပဒူအကီဝခညာဝဲခွဲလဝဲတာဝဲနီ third day မနော် legislative အဝဲနီပဒူအဒေလာဒီယိုထထသုတသော executive ပဒူအဒေလာအမလောတိဝရတာသုတသောဝဲနီဘလူပေါ်မှာထွဲ bloody နီ judicial နော်senior party အဒေတော့ဝဲခွဲလဒီနေဘမ်နီခုလေအဒူဝဲဒါလာ
ta sura ka moni ta la lo ta si tu o thela la president ga sibu de ba mnu ko la pa de ga mi de ta su ko mo atla ni no asu ko mai da ta su ta ko mo khani si ako da ni adi thirty ni ba ma sa ko ra de ka ba ma lo ti we da la we ni ta su ta ko mo ni o we da ba lo ba sa mo no di so we ni ko ko si ta ma phe da ta de di nya so di legislative la di utha ta so ta so tablet si ko du tha data so ta so tablet la akra ba di ni di mo no do ပဒိုမီမာကမာရာမီဂေဒေါ်တာဆိုတာစောခခလာပမီမာကမာနီနီစီညောပေါ်တေရူနီယဝဲရှိမှုဒါဒေါ်ကစီညောပေါ်တေဒါဒီနီမနော်ဒေါ်အဝဲနေမီရာနော်ဂီတစစ်သဒေါ်ခဲနေပကလလာနော်ဂီတစီလူီနော်ဂီတစီလူီနေ What stops one branch of government from becoming too powerful နော် What stop တမနိပတူနော် stops နေပတူ one branch အဒီရခါ of government ပဒိုအဒီရခါနော် from becoming too powerful လောကအစုကမကအတလဝီလဲနော်အဝဲနေတာတိကွာရဒစီကွာဝဲနေနော်တာမနစ်ပတူဝဲဒါပဒူအဒီတခါလာဒီဆိုအစီတကဲအစီအစုကမစီတဒုဆိုတလတကြီးလဲနော်တော့တဆီစနေဥရခိခါနော် checks and balance စီတာနေကဲဝဲဒါကဲဝဲဒါတမဘာလူဖိုဒီဝဲဒါဝဲနေတာဆုကမောနော်ခိကာခါနေ separation of power နော် separation of power နီနော်ဖာလောဝဲဒါတဆုကမောနော်ဒေါ်ဒီဆိုယတမ်ကစအဝဲတင်နော်ဖာလောတဆုကမောဒီလဲနေနော်ဖာလောဒါခေါပလူလပဒူအဒီခုကလသဒေလာမီဝဲဒါ legislative um ပဒူအဒီလာဒီထောတာဆိုတာသော executive ပဒူအဒီလာဟီဝဲဒါဝေဝ the judicial ပဒူအဒီလာဟီမူဒါဘခဒါစီညောပေါ်တေအဝဲနေကဝဲဒါ checks and balance နော် checks and balance စီဒါနီမာဘာလောဝဲဒါအဝဲနီတာဆိုတာကမောဒီဆိုပဒူအဒေတဖွနေဆိုကမသစ်တာတလတရီတော့ဝဲဒေတဖွနေကိသတာတလေတာဆိုတာကမနီကိုဝဲဒါဘာလို့ဖို့တဲ့နော်မေရမေရဒါ separation of power နော်ဖာလောဝဲဒါတာဆိုတာကမောဖာနော်နော်ဒီစီလူနော်what stops one branch of government from becoming too powerful တမနုပဒူအဒီခါလာသစ်ကေအဆုကမသစ်ဒုဆုတလာတဝီလေဒေါ်တဆီစနေ checks and balance နော် checks and balance နေတာမဘလောဝဲဒါတဆိုတာကမစောတီကွာဒီနမနော် separation of powers တနော်ဖလောဝဲဒါတဆုကမတဖာနော်when you know it see lui the kind of it see you know who is in charge of the executive branch no mata himudala when he we were a day ni le no we were a day ni le no executive ni a kese ka khukla mo no ke wada ta khu tala executive ni ke wada ta khukla do me phei ni patu se ko la we were bam nu khula we ke ta khukla la hi wo mo no do mata hi mu dala executive branch le ni the president no when ni ko khu ni awe ba mu ba da we no do phei ni li ni te thoda The job of the executive branch is to carry out or execute federal laws and enforce laws passed by Congress. The when ko ku amuda ni mi weda ka ma lopet ho weda ไปเจจะละกมาเวิร์กเลยดอฮิตาตุตาตอตับลมีเวกบายฮิลตะกลือละMaloti weda weni tatuta thota blala Congress di utor panmo no the head of the executive branch is the president no dito pitemka we were la meda weni padu adela akukla la meda we woni no pala himudani mi weda kokko no do kokko gani muda weda la weni ka sala weda weni likhi khala tikot bira de bus do ka nelo weda ambassador no pa ambassador la ka mata kota de ti ko ga pha la ka
ก็ represent วดาก็อเมริกาดีนี่ดิมเนาะดาเวคุเทสิก็เวดาดิโตเอ่อปามิลโฮเวดาละ blood ดูกเตละ spring core เนาะละ blood ดูกเต blood ทอกเตละก็อเมริกาเนี่ยเวคุเททอสิก็เวดาอเวนี่ church เนาะปอรอละก็มาเปเวดาตาลอเวนี่มเนาะตาลอเวนี่อโดดิโตเพลาอเวนี่ Obama kewada kokhu khani awe khuthata da Supreme Court justice no Supreme Court aweni je phadukutala America no awe khuthata we do phelala aweni kokhu Donald Trump thoni awe thilagwera aweni jer gala Obama khuthata da awe khuthata wela akchata batara bamni khuleni ko khuni bamma takora de jer gani no khutani edu khuthaweda la pala annani pala pite jale kamatakota de okthi di ni mono pala batawe jani ti mono ดอแค่นี้นอกจากที่คู่เนาะนอกจากที่คู่นี้ who makes federal laws เนาะ federal เนี่ยเกี่ยวกับก็เสือผู้เนาะมาจากดิโอทอเวดาก็เสือผู้อัตตุตัสตาเบลตพาเลเนาะดอบาลาก็อเมริกาบุนี้เนาะบาลาpass เวดา law เนี่ยที่ทอเวดาตัตุตัสตาเบลมีตาพานี้เกี่ยวกับ Congress เนาะ Congress นี้เกี่ยวกับปดูอภิมเกดอ Congress อปุนีเวดา the Senate and House of Representative Senate เนี่ยเกี่ยวกับ blood ดูท่ามเนาะ blood ดูท่าสิดานี่อาเกเวดอปาคือเวดาเวนี่เอ่อ Senate อากาตะกยาเนาะตะกยานี่เฮวดาลสเตทเบนี่คีกาสเตทเบนี่คูเททอดา Senator คีกาลาเก represent วดาอากมาราลาเวสเตโฮมเนาะအခုတနီစနေဘီရဲ့ချီ sorry စတေဘီရဲ့စီနီဝေဒါစနေနီအဝဲ senators နီအဂါတကရမနော်ဒါအဝဲနီကေဝဒါဘလော့ဒူထာနော်ဘလော့ဒူထာနီကိုဝဒါလက်စနေဒေါ်စနေနီကေဝဒါဥဒဝဲနီဘလော့ဒူထာလပမာရနီဝဒါအဂါတကရလဘတာခုထထောလစတေဘီနီခီကနော်ဒေါ်ဘလော့ဒူလာကောနီနီအကောဒါလ House of Representative မနော် House of Representative เนี่ย agewada pala agewada ko ko senia doni de korimia agewada korea khasa mo no pe mi ko la kori ko jani de mo ka mai awe House of Representative ni agewada kori khasa pha mo no Hudani the third plan ni agewada US or national legislation no when in national legislation ni agewada mukaniပဒူအဒီလာဒူထွဒါတာတူတာတော့တာဘလဖုနော်ဒေါ် legislation เนี่ยเกวดา Senate House ปะผูลมเนาะခုတနီအဝဲဟိဝနာတဆီစသပလနီကေရတမီခေါ်လာခုတနီနခုထလာညောကတဲ့ဖလက်သေးလမနော်ယမိကဲနာနီခုထ Congress လာညောကတဲ့လာနော်ဖုပလနော်ခုတနီနော်ကတစီခုနီ who makes federal laws နော်မတာဒီအိုထော်ဝဒါကဆဖိုတတူတသောတဘလဖာလေder plane Congress เนาะประดูผือเนาะ Senate and House of Representative บลอดูทาดอบลอดูลาบมาตะกอดา the third plane US or national legislation เนาะเอาไว้นี้ประดูดีละดูถอยดาตะตุตะตอตะบลอเนาะดอนอวิตซินุยเนาะนอวิตซินุยนี่ what are the two parts of the US Congress เนาะWhat are the two parts not two parts ni kiku of the US Congress US padu aweni aku kiku ni kemni de phale do yete timkale keweda the Senate and House of Representative no keweda blodutha do blodula khono blodutha do blodula akowe di ni mo no the kalwa klodi ni Senate
Senate no the Senate ne ke blodo tha bloody ni blodo la ni ke weda House of Representative dom ke te pya pati ni Senate ni ke weda Senator aga ta ke ya la bata khu tha dollars te bi yesi state bi ni khi ga no the House of Representative ni ta khu tha do di la we ni corri de bi pu mo no la when ni Congress apu ni no Senate ni o aga ta ke ya no let's stay the bit bini kia puede solo bam ni khole phela weni ko so pa du tha tikota so ta so la America bua we ti kwe we da constitution khani edu maloti we da let's stay ko bi ne no ko se ko bi ne ni o da ta so ta ko mo pwe so mo ko da nya we ti khu che tho we da ko se bini senators kia mo no puede solo mo ko se ni apanogi o agichagi na ke me da la House of Representative ni bada khuta la Korea bu akhuda ni state la population no apanogi ani akori ko ada bala represent wada oni ko amono khuda ni house member ni ko dom when you thought about what are the two parts of the U.S. Congress? No, U.S. Congress kikuni minute pale. Tasisano the Senate and House of Representatives. Keweda blodu ta do blodu lani long. Do no itisi khone. How many U.S. senators are there? No, U.S. abroad thani no ueda pwegale. Do yite timkali 100 no ueda agatakaya no do batakhuthola stay abiyesi state bini khiga no no itisi kho sablo no. How many U.S. senators are there? US blodu thani ueda pwegale 100 agatakiyano dono itisi queen we elect a US senators for how many years no but huta thaweda US blodu thad phani no pweni le mo no pweni le 6 no 6 millimeter 6 years no huni dom blood gani amara ni la when congress puni huni mo no huni do badu khutara ke ta so la thikota so ta blob hodi ni ta papano khawada la senate gani ka ba mata puni pwe turn la ba huni ni get the term mo no one term mo no ni ta pa khawada la ta papano khawada la ka ba mata when ya turn pwe kha ba ko ta ni ado mo no ado yemi do khutara ta la when ni senate la when ni Minnesota state wo yo la Minnesota mo no the Pakistan yile ma la Congress ni khuni pwe tho ni ye term ta khani wili basa da ye do khutha ka do ta do ye pa kam la ula Minnesota mi basa ya khopula ye le represent ye ma da phani keblula we de go khuda ni we de mi do khutha da ya ni ye se ma ka do si da ye ma ka do khuni da tisiki ni li na ke second term no key term to turn pwe ro khu ni da ye do khu tha ka do ta de pa kam la me ba ta ye mi khu ta ni ye se ma the mo di ni mo no no we de sequina we elect a US senator for how many years pa khu tha da America US a senator la pwe ni go le no 6 no khu ni go no o ti le ma la congress khu ni mo no do no ikisi ni who is one of your state US senators now no ke ini no matai ke weda na stay a senator le no tar kha ni odi ni no weda kwelo ni na ta si sa phei ba bam nu khole stay weda bi ye simia khu ta ni si ola stay phele ni we ni sikcha ba khu si nya mo no package yani yola Minnesota mo no khuda ni ye ba ta tinya da Minnesota senator do ye lela google mo no ye lela ta pla le ye ne tinya la google ne no ye lela google bla ni ye le khu si la ne si kwa ba mi tinya de ne le khu si
nalela awani senate.gov no www.senate.gov nala khu phanithi mitmi ba do nala google da na si kwa google awani who are the Minnesota senators lawani in 2020 no who are the Minnesota senators in 2020 la kito kisiyabune matake wada Minnesota senators le no Kiro kisia wadi ne patahu thera di bana tewedala 2020 United States Senate election in Minnesota will be held on November 3rd 2020 la November kama bakahu thera akutani yaka sakwa la kito tichi kwire tichi hode tichi kwira no who are the Minnesota senators in 2019 Kirsikwi Senator were the current Minnesota senators now KK mono la KK ni akewada Minnesota senators ni kewada Amy Klobuchar no Amy Klobuchar awe dukuta tala aweni kekera president la kiro kisiera huta unage a drop aweli mono a apatu weli mo ke ta khapula thinya wala ba se adanna ba dukuta ta dubluga Amy Klobuchar the Tina Smith no kiga mo no Tina Smith akewada Minnesota senator don me ora la state big no na huta dini the no da phenya kwela wada Districts of Columbia residents and residents of U.S. territory should answer that D.C. or the territory where the applicant lives has no U.S. senators. Basadola America une no loko water no ni no to whether the U.S. senator ba kutani kwala no la loko water kakada na gugu atila na ke mimila stay no stay ni whether when COVID no did Mimera District of Columbia wala weda Columbia Corey ni no weni kaba answer weda la DC mo no weni Washington DC senator mo no penny ne we answer we very sidani tati sani ka do tani ta la stay la no phakhulo mo no akhudai ni no kisi ni Who is one of your state's U.S. senators now? Kaini no na aweni Corey a senator ni mimatale no don le Google la na state the the senator like more current ni kevada la amadita a permanent no ni awe kete piana la mimadam da na ba yotho mi de ga lo mo no Kene belela no kisita ni the House of Representatives has how many voting members no the House of Representatives ni akeweda bloodula ni wala we keni khasala hita pha awani oda pwe ga le mo no edu sia bala ke khasa ni upwe ga le mo no o khala khasini weda 435 no lui ka ya de 30 yega no do lui ya 30 yega bamni khola senate ni ola ga ta ka ya lo de bamni khola aweni senate ni ake blood tha mo no blood tha o ga ta ka ya lo do bamni kho blood la ni o da la lui ya 30 yega nya le ni no bamni kho le ni ake weda te weda mo no do the ni ra ta la state be upon no poko a population poko stella or the population ani wala represent the when ni blood la ni ko a do when ni
Pala weni ula stays la weni panoishani pala kewada akori ko share pala represent ko shamana ko tani uh cos corrid be ordini puegale ni ordini the que plaweda payba nake aweni house of representative no bloodulani a member weda luya 30 year ga no do ဒီဆိုအဝဲနေပဒုကတိညာဝဲဒါလောကိုရီsorry ကိုစက်ဘီဘီနီနော် population နော်ပညောနော်ဂီအိုဆီယာဆီယာလဲနီအနီတစီတဘလနီအဝဲထောဝဲဒါ sensor မနော် sensor နီပယောကောလာတကောင်စီရင်မနော်ပကညောနီကောဒီလေရတတိညာပါနေကီအကေဝဲဒါ sensor လာထောဒါပနော်ဂီနော်အနီတစီတဘလဒေါ်နမီနော်ဘာနီလာပုကွေမဟာကတလာခီလာနီရပါလောဒါဗီဒီယိုဘာခဒါ sensor la kiro kisia ho ni no te yi ba ni ke hello lai pre bu ni khu da ni tu ke khu kwa ye video kha ni bam ni kho la redo la te ka ma pwe wa da sensor ali ko dur kha ni de share ho bam ni kho le ne mi te la o ya ga la mi te ma pwe ta ko ro ba na ki pa la ne stay bu mi te cha nya ga ye si ni no ka ba do wa da ne stay de be ni population do ta la ko americaအပဒိုနေနော်အဝဲဟီလောဝဒါစေမဆလာစေနော်စေမဆလာဝဲနီကိုစက်ဘီဒဘီနီဒိုတနီတလာ population နော်အပနောရဖခုအခုတနီနစတေဝဲနေပမီဒမပွဲစင်ဆာမူနောဘာဒပတော်ရဖလာနီနော်ပညောဦးနော်ဝီအနကောဒပါထနောဂီနီမီရှာနီနီကနေဘာတမဆာနီကဘာဒိုနစတေမနောကဘာဒိုနေတိကောလာအခုတနီအရီဒိုဝဒါလနမပွေဝဒါဆင်ဆာခါနီမနောတော့အဝနေရကဖိုင်နော်ခီစီတာတော့နော် The House of Representatives has how many voting members Bloodula ko ni a vote no apahita pha ni upwe ga le no voting member upwe ga le 435 lui ya 30 year ga ni lo no no kisikina we elect a US representative for how many years bakutawada US blood la ni no pwe ni le no two no kini no hutani lamukane sane no sane ni lablo tha ni no bakuthe ni huni mya daga ni huni no term no mi me da lablo la no when ni house of representative ni ခီနီလောနော်ခီနီလောဘမ်နုခိုပဒိုနေမာဝဲခီနီလောလဲနေဘမ်နုခိုလဲနေပဒုနေဝဲကဘာအဝဲနေကဘာကေဝဲတာသခဆာမကဘာကေဝဲတာသခဆာကိုဒနီပဒွဲဒိုမလော်တီဝဲတာလာဝဲတင်နပဝဲတာတလာကေထောတာလဲလောကဝပူဖာတော့ထဘိုနီအိုဒတာတာဘဒီဘဒွာဒပလာဦးလောကဝဖာကိုတနီခုထရတာခီနီနော်ဝဲနီဘလဒူလာခနီတကနေခီနီနော်ဒေါ်ဝဲတဲ့မှာခီနီမီပွင့်နေဘဒုခုထကီအတာမဲဒုခုထတာမဒုခုထစီတတပပနော်လတတပပနော်လဲဘာမခီနီဝီဒီနေပါဝဲတဲ့ဒုခုထသာဒဝဲနီပွာလဲလောကဝပုံမြင့်ကြရတဲ့မီဖောကတော့နေအဝဲစမဝဲသိမနော်nake awete me tamara muno bada weni me te keni khasala ri ba ni no ba loko po aweni the vola ba no da we ba ro kwila tamalo ma di ni no no ikisitha no ikisitha ni name your US representative no koro weda na US aweni blodu la mo no ခတ်တာနေအဝနီတတခိုင်နာကေနော် answers will vary နော်တတိကွာနေကလောချောလို့သာဘာနုကိုလည်း no state the no weda concept between နော်ပေါ်လာအဝနီ represents နာနီတတိသောလို့သာဘာခုတနီအဝဲတိကွယ်လောဝဲတတိပါမနော်ခုတနီတတခိုင်ဒီနကချခုစင်ညမနော်နလဲဝဲဒါလာ www.house.gov နော် gov နော် www.house.gov ဒေါ်နယ်လခုဖနေသေးနော်မိတမေပါဒနမီကိုဒီတော့ရနယ်လဲလာ Google ဒနေတိကွာwhat is the representative of Bani Nakwelane district no vi ni mo no awe ka piana mo no
do awani no kisi lui no kisi lui ni who does a US senator represents no awani US upload thani no awe keni weda mata khosale no represent weda mata le no all people of the state no pakoga de la ko sebu no senator ni blood thani ke weda la ahewera la ko se te bini kia mia do we tini ke wera ko se te bini khasa mo no hotani aware represent weda all people of the state no okay do sanila tu hutani aware ke wera tu stay khasa lo mo awe leke ni wera la stay akha khasa te ti ba ba ni ko stay kha khoda we uda ga cha khasa lo mo no Athorblan kisi lui no who does a US senator represent US ablodo thani ke mata khosale all people of the state pakoga de la ko se puno state ni ko se mia ko se there was a pin no kisi ya kain ni no kisi ya particularly Why do some states have more representatives than other states? No, Bamnu ho state no akasa u adu ni di state akakole no. Why ni bamnu kulon? Why do some states states the no have more representative or other kasa anidi than other states? State akakole pale no. Why do some states have more representatives than other states? Now, das ist eine, aber hither plan age meta mi hola kuda in mile do seni ni sister plat thilana dani because of the state's population. The plani copula ko seweni apanogi no di tetimga kipla plani because they have more people. Coplo awe oda bakanyo ano separately because some states have more people copula ko said no uda panogi ano komya ka kolono hutani necessary la because of the state's population anyotela no copula ko se weni apanogi ahono Okay, when you know kisi here, no? Why do some states have more representatives than other states? Bam nu ho ko set no odo pala agenika sa adunidi ko se agar phale. That is because of the state's population. Kopula ko se weni apanowi kibla because they have more people. Kopula we odo bakanyanowi a because some states have more people. Kopula state no odo panyanowi a huno. Do nawi kisi huno. Kisihune, we elect a president for how many years? Pakutawada kokutagala pwenye for no luini no 4 years no luini. We elect a president for how many years? For no pakutawada president gani la awani luini tobu no do bam ni ko awani pala kwevera chikota tuta soda bla palaweda la president gani kaba mata luini le ni no la aweni to clue wada la to kato kwiya to kato kwiya yesito beni ni no weni patapalo da tatuta to tabla ko kurani ka ba ke ko ko pweni le ba na ke lakhini no lakhini papa la ke tatuta so tabla no la weni amendment 22 amendment ni ke wada tatuta so tabla la pa ma ara la constitution bu no la ma ka ni she pya no amendment kisiki no weni ta tu ta so tabla mu bwa kisiki be ni awe ma ro da la weni ko kurani ka kamara ni wera luini
do ma we a ka tni we da 2 terms no key word 咯เนาะมาอันนี้ key word ตะนี่บะดูปอยมีใจเอาทะเลนะกี key word มีป่วยอันนี้ป่วยละจิละเนาะเกตะนี่ละบะดีโตอปุกุย president obama นี่เอาเวดูคุทะซาลาเอาเวนี่คิโดขอดอเวเนเวดอเวเกทอเวดาก็คุดอลุยนี่ป่วยนี่เนาะเวดูคุทะซาสรวดบัชิโปก็ปุบัตตาเดคุทะกะดอเวมาราkeyword มะเนาะเก president keyword มะเนาะดออเวนี่ก็คุนี่เกเวดาเวนี่ตะคุทะเทรคาลาปากำละละที่ก็ดอบิคุทะเวอโดบลอดูทาคสามีเกบลอดูลาคสามีดารพานิบาคุทะดาลสเตตเบสุดาเวกษาดาเวนะเกเมเมดา president นี่ที่ก็ดอบิเกเยบอละที่ก็ดอบินี่ลอฮิเวดาตาพามเนาะบลอดินี่นี่ลอฮิตาพามเนาะดาเวมินตาพาเดเกรอเวดา president มเนาะOkay, da sigwa kisikuno. We elect a president for how many years? Bakhuta thaweda kokutuga la pweni gole for no luini. Da no kisinui in what month do we vote for president? Le la pelebini bakhuta thaweda kokuni le November no la November ni bakhuta thada kokku no in what month do we vote for president le la pelebini bakhuta thaweda kokku le in apu no what month ni le la phelebi apu do we vote ni hitapha for president la awani ko khu go le no November do awani la to ko kho ya lucia ni no congress du uthaweda tablet khala awani pa ke hibra ta pha weda la mini tani kho taw no awani the block kho mana pe te chale ta tani ni ko america phu khala khase ke hita phala president go da awe khu tha tha weda la awani November 3rd nui mukhini mana November 3rd nui mukhini bloody ni bam nu kho awate khu tha tha la November le phane so to ni no ko america ni ke weda pa su of flora thi ko di lo ta le to le tho di so khe i di ba do November ni ke weda la de bi la pa kubuku hu wi no achakto the aweni ke da ta phita ma wi khotani pami vola la de bi ni no ta ba do era ba ta phita ma ba no pa ko de ni lo hita phasi do khimi de mi ni November ni te to wa di la December da ta to ho di thane ba khotani pa ha to kilo nyo khotani awe sate weda la aweni la November ဘူးမနော်အခုတနေ့တနညိနေတော့ဗာနော်ပကဘာ vote with the president thought the blow လောနော်သူက vote မတလဲဒီနေတတိညပါနော်တတိညဒီပါနကေ November အပူနေနော်ပကခိကတော့တဖာ thought the blow တော့ယတနာပမီတကမာနေနော်ဝတဲဝဒလာ November မီတနီနော်တဲဝဒချလဲ The Tuesday after the first Monday in November Tuesday no phela mutani la weni la November wini Tuesday no khudani tanda me ta kamane ga ba mi weda ka ba mi da November 3rd of penny ba the November 3rd of ma penny ni ba ka vote ga president or blow no khudani lekhi ma yoga palo aro weda president padu khutha tar pha wi klo mano khudani secret vote mata le de kne ba information mano ba mi khola president ne ba ko ba hita phana be mi hita phani ba do ba be mi khutha ado be mi khutha ra pa khutha ra president ne de le hita pha de ba khutha la ba ka ba ta we ni do president we ni mi ma da la abado ba ni noปมาบ้านมีบามคุเลเปเตเลคุเทอร์president ละบัตตาเดเนาะอโดเคนี่ president Donald J Trump นี่ชิลาปะกญอโพบัตตาอามาบาซาดaware policy ตะพาตะตตะเบลพาลาทิโตเวนี่บัดโดเวดาปเวนกอนี่บัดโดปเวอามาเนาะบาญอตะปัตตาบาทิดาลาตะบัดทิพาลินดินดาอเวนี่ for support เวมเนาะดอ
loga weda la sola lu weda mata dile ထွေမီအဘေမနော်ဘာနုခလာဝဲထရရတာဘလလပလာဥဒဂရင်ခါနီနော်ကရှာရဂရင်ခါနီကဘာတဘာအောပဒိုတာမဆာဒီမဒါတိဘာနော်မကောမခဲရတာဒုခါတော့ဘာနုခလာရခါနီကဘာဒိုပကညောသိနော်ဘာနုခလာတယထေရာအာကီနီပဝါမီမာဒဂနီအာကေဘာဥဒဟိပိုခပိုနော်နီအမဥလဟီလခောတဲ့ကွာထွေပိုနီကေတာမာခါလီမောအဒိုအဝဲတမာရဘာခုနီရှာရဂရင်ခါမီတနီကွာချမနော်ဟိုဒနီဘဖုံမတာမတာလဲနီဘခုသိညာချိုဝေမနော်ပကွာထဲလာဖီဘီလာမဖလာတာတသိဘာကွာလာဝဲ policy လာဒူထောဝဲဖာနော် okay I want to go back to the question နော်ပဒုခုထရဝဒါ president လာ November ဘူးနော် in what month do we vote for president လာဖလဲဘေဘူးနီပခုထဝဒါကိုခုလဲ November လာ November နော်ဒေါ်နော်ခီစီခော what is the name of the president of the United States now အမေရိကကော့ဆာဖိုအကောခိုခေဤတကအမီမေမတာလဲနော်တော့ president လာခေတကနေအမီမေတာ Donald J Trump နော် Donald နေကေဝတာ first name J နေကေ junior နော်ကေဒီတော့ middle name ပေါ့စာ Trump နေကေဝတာ last name နော် Donald J Trump နကောဝတာလာ Trump သေနော်ခုတနေနမီလက်ဒုစနေနာပမီတိကွာနာ what is the name of the president of the United States now အမေရိကကခုခေအင်းနေအမီမတလဲ Mrs. Donald J Trump မေရမေပါတာ Trump နော် okay အဝကေဝဒါကခုလူစီရကတော့မနော်အိုဘားမားနေကေဝဒါကခုလူစီလူရကတော့ကေဝဒါအာဖရိကအမေရိကပတ်စုပီဖိုအဆုတ်တရကလာကေအကေကခုနော်ကေဘကခုဆုတရကတော့ဝဲကေဝဒါကခုနီလာခီထုခောခီရိုခောဘလာဒီနီခီတမ်တထန်နီလိုက်ခီရိုတစီခီတလာတစီခုမနော်โอเคခဲနေနော်ဝီခီစီခွီနော် What is the name of the vice president of the United States now ကခုခီရရကနီလာကောအမေရိကဘူးနေအမီဒီလဲနော်what is the name no amidile no of the vice president vice ni ke wada khiga daga no vice president no ko khu khiga daga of the United States no la ko America no ko America ko khu khiga daga mi mta le no Mike Pence no Mike Pence mid mera no ko da la Pence te sikolo nyonu ni America ne we de ko wada pa mi la mi te ti nya ba nya lo ti ba ne ko wada mi la last name no ko ta ne ni la do se ni ne te da Mike Pence mid mi wada Pence okay now with us if the president can no longer serve who becomes president if the president can no longer serve aweni kokho weni mara mitnila bani who becomes president mata kekero kokho le no do kokho ga do tapwa de ado lo mana chuki chaba de thimi ge la chu ko ta ta ge ko pa ku ma ti yo mi ge la ta ge de mi ko ni awe mi ba chi la lo la ni ni mata kekero da president le no kokho khi ya ga ni kero da president no ta mi kero ba phidi ni do Kane Kokuni Kevada Donald J. Trump the Lata Mimi Ho the Bamitilokuyami with Thimi quick lala the Chetsi Banya Qua Midaminaki Tamika the Mimi Dinini our President Kiara Mira Mike Pence get out a Koku Thimano Kodani Tatikwana with Thursini if the president can no longer serve ni maramono lata pitama mudamono who becomes president mata gero da kokule the vice president koku khigaraga no le ko america buni no when koku khigaraga ni la ba ma pwe gera koku mono la ta ye mi mi ko gera koku ni oda khwi blo nya chi mono oda khwi blo nya chi weda koku la mi weda William Henry Harrison si weda la when ni ke president phamula takto khoya Louisita Pena vice president ke ro weda president Zachary Taylor
Thiweda no President la Mimira Zachary Taylor Thiweda la office no la himuda seto phela tukuthu kho ya yesi phanini kokku kiara ki hinike muda kero kokku Abraham Lincoln badamathio phela ke kokku khala tukuthu kho ya husiya phanini kokku kiara ki kera kokku James Garfield Badamathio Petuktu Hoya Hositer Awami America Koku Badamathio Petuktu Hoya Hositer Penini Aweko Kiara Gitogelo William McKinley ba aweni Badamathi Sikola Tuktu Quia Derno Koku William McKinley Penny Koku Kiara Gitogelo Warren Hardin Koku Warren Hardin the Petuktu Quia Kisita Pela Geko Kuseto do aweni kokuki ki thogelo vice president ki thogelo Franklin Roosevelt tisiko lake president sakdo latukuthu khia lucia do kokuki ki tholo do president la mera John F Kennedy badamathio phetukuthu khia khusitho penini kokuki ki keralo Richard Nixon tisiko resign no hatho la muda no le tukuthu khia nuisi luida weni kokku ki tho lom no aweni la america kokku she ta pwa le si blu ga nya ke de ga na ge pha ta pwa nya no akhuta ni aweni ni pharbi ni weda no gi de si third weda la aweni no gi luisi nui mo no khuta ni chomo ye ma luisi ye mi ni nya ni pha ali khuta ni tani nya ni pakapitu weda pwe I do chemistry ni pakase ma weda no gi third to la no gi luisi nui ka ba wi ki weda weni pharbi no khuta ni ye na la tani nya lesson ni ke blu la si ho mo no khuta ni tabli ko ade lo na bye bye